Ukiwe muyo, ukiwa nzuki, umundi, dhinu wa kilungu kitu, chawi ya vamu tongo itivi ngwatani ya mukamba, tuwede watu Useuvya myatu ya kuya nzuki. Nitawa Steven Mwema, ninathoka Kenya, Israel, lai kaunti ya Masaku, na yu, tuwede Useuvya myatu, tuwime nzuki, kwa atia nena kwa yu, mbaka muthia wa kilungu. Na indi muna museisya ni tuavika vanthi ni kena Useuvya kuma kinduki kisotuika kinduki kana kwa kisungu tusita beehives myatu ya nzuki. Karibu Useuvya myatu ya nzuki nundu wa oki wa nzuki nundu wa hani watindata nesa muna tiwe natinda nesa mundu no abange akatuta onzia kana wambesa ni kanzoka no kindu yoro thanyo wapona ngia tambesa ndini wa Useuvya myatu ukamba kila twesiwe nacho twesiwe kwa matunda na oki wa nzuki no kathi Kisumu okathi ukuyoni ukula kana no kana oki wa nzuki kana maembe kana masungwa unya kwa no nai andu engine malikile oki maembe na masungwa oki wa nzuki ni watiwo tena andu malike akona asia ni eta new technology ile kutethia ithia akamba tumile na tu increase production ya oki wa nzuki na yeye pe mundu wa muoneto kama na uyono utoneka kana pe mundu wa muoneto Useuvya sinduye kana wakia kwetu wakometa ndo anomambia sindu maite kwa makometa aiye kindu ki umau wakwa no anikame atukumatene lakini anikaila ya maima yunye no kana asia na kana asome ya new technology nikena ni increase ile ya tenisi akitao bigwa nzuki ino biva sia nzuki yo kitao twa pate ya yolo okatia iswinge ukethia no nzuki sio boni sia mukainge kwa cha siende na wea lakini la ya tene twa kitao bibia nzuki sio ndhe ukakuwa kambe ngia fresh ni ubulia kwa ni ndu yono usomea wewe wono usomea wa usomea acha usomea weta wa apiculture usomea wa National Beekeeping Institute ilobi apiculture apiculture ti kwe yani kwe nzuki the study of nzuki na kwe undu kwa nakuma from the start ninamwe saikona inge okiwa nzuki na nzuki yo na mao na madhou iwe mistadi chao yo nzuki no mao na madhou na kuoma mundu beke ndo iwe besi ndumbingi sia nzuki no lo study mao ma nzuki alama to na infect nzuki we mauma to na ukwata myatu kethia ina eta production bingi nzuki wakoro ni mao ni kwata wani mao utame Veda kisukali nondo iza aye veda kisukali veda mao ukethia veda love moth ukethia ni affect myatu ukethia i produce nzeo ukethia bado nzuki suno sia kwata no wa ukethia nisi mazouma uo ni mokwata na kana mayu lokanesa ukethia yikunenga mas wisi ile kumalanza we kuthiete ukiwa nzuki ukethia yitono malanza ikaite ukiwa nzuki aya na yu uyo no wiwambise weki osomea na iki osomea na wasomea parunenge historia pala wambeangisia wamino soma you know my class ni na wambio the attachment wambo di wande kwa wai kwa pesa tu ini parunenge story you naendie na mbande kwa na ndikwa ni mundu na ndikwe ni mutumio ngiwe tha industry na ndikwa na liliondo ba kwithiwe thianye ndinaendewa nondo twathukumana na wandikiwe kwikata na ndikiwe Useuvya myatu thianye ndinaendewa ndo thukuma na thiani yete capital nga save pesa bingwa uya wako na yu ni kule ukwandikwa na kuiandika wona tepeki bathukanyo kinene mbebe na freedom ino niyo freedom ukethia you know no ni command ngathi lobby commander customer kana ngathi kitwi commander ukiwa nzuki kana customer lakini wewe mwandikwa wewe kuma kwa changi na weyo bado hii mbesa wethia national no nzio no nisi niwe the source na niwe kila kitu nwisi no to now minimize on the cost of your material nikendo kwa the production na yeye pe mundu kila sia asave mbesa twivika asave Monday twivika wa chuma ukesethia ni wosi mbesa isu ati kwa kindo asave ikalanga ithikosa yo ni wasave mpaka weso kwitha utono bingwa uya wako yo mundu nondo ni save wika emasio mundu atono save ata mbesa isu kesethia sina ema eta kuinima no na winima uyenda kendo kesio na nugu sana bado nuwezi pe slingi 15 na woni ndu isi woni waku no itha musio kuteva nza yo kuiwa ndo ambayo ibina ukethia we ya 10 kenani wako ate 10 ukayengolo
nundu wabona na yini kule nokila sasa vitu uenda kupingwa Wia lakini we say with you yona bandu be kipela kisio cha sofa set kiotewa we sentina kibela kana bekosa kibela with you yasa kindu kingi you tutona kuyato kese thia mbeza isu siso likandeni wa kindu kingi you kindu kinye na bingu ya account nga save ya kila na kwata nga save ya fixed account wikite fixed account bayo ndo tona nise wikite target ya 3 kana 6 lakini hiyo uyiki account ya kawaida uneno uthiumia yo fix no ngina yani hiyo procedure mbinge no ngina 3 ithele nisi kina kinu kiundo kienda at that time nikitulia na uneno wisi lite woni wako ndo kwitho kibela you know wikalele na fashion isio ya kibela ya omondi ndiyo kamethia next year ku umesia ukwate mbesa ukethia wenda cia na kibela ondoka wethia system ya kibela yene ya thela ukosa kingi but that is utaweka kuyu mesia pi you tuisho kaba ndino wa myatu nenda uthese museise pesa ndo ile pe investment na pe expenditure kula kuikia investment kubingwa Wia kana kuikia mbesa bantu trase wenangilia na pe bandu tona kuikia na pia pe kindoto na kuona mbesa isu either kindu cha nomba kano ikasi ya kano kindu we yuta mutandithia we na experience utona prefer kuthi ndino wasaidia ba ino ya ku invest kana no expenditure investment is everything ida nito na kutethia muno ni kutona kutethia muno ukethia wakwata no ku invest kwa yuna kila kionde kwata nusu yayo ni invest ya ba nusu yayo nga invest ya sindula ngasithia wono okay nitokosa kuka ondo tumeamba sino ile tumeaba yue wambie uyono yu wambie na mbele sana ndauthecha uyona ambisha na ngili 5 na kwa tioda na thina wa material na wa material anenga deposit ingi na ambe ya Wia ila nate na tunga the same besa kusovya material yawethia ni kilangu kwata ni tumio kinini chako yakiweka na cha nomba iswingi sio then itunga yue uyambe uyo wenda chao uyambia uyo kindu kimwe wenda mbwao wenda ivati mbwao sia mudamba mbwao sia 81 pe muti specific wale to kwa mbwao inuele towa pine kana pine kana cypress na wakati ukethia mundu na mukao nisi be mbwao sithutha wa metoke bengi withia nisi tia maima ukethia nisa wasobia mwato na wina maima nzuki sikala bandu be na kisebe okay aya unaweza wina mbwao kila kitu mbwao wose misuma wose landa with na landa with na musumeno na witho na kingi witho na waya wa kati wa myatu na hiyo na mutethesia iloso bya myatu no ingi beto uye kweli meto no ni isia wani andu ukamba ni maithi sinzuke ukamba twina revolution ya myatu twenda twithia twina capacity ya nututona produce metric ton ya ukiwanzuki kiuni cho mena revolution andu yuni maambiyo wa myatu ni mama niye bala siri ndo mwatu yenda wina investment mbinyi no kwa myatu wa myatu wa yakithekani nzuki sio kandu sikitiale undu sikiake huo kana ukaithia ukandikia muthukumi nzuki no cho sikuikia na after 3 to 4 months ukaketha kilo mbingi na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzuki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe twina kilo 15 isini kwa isina miana 3 mwiso miina 3 3 twina iso asina wa mwatu ba na mina kwa mwatu na thio waneka mundani ni kale bindana to wese ni kale bindana to nikano wese nina ndo nokera yuwa wa mwatu tuikunenga mwe tuinenga duration ya mwe umwe nzuke ziliki at most si alika yutu inenge duration ya 3 kana 4 na yu elana ya mwatu kwa hii nzuki mana hata kana yu ni net ya mwatu kilangu baina da mwatu kilangu baki ya mwatu kamuthea kana aiye ti kamuthea isundi yani cia we wa mwatu na kuvakia wikita uthiani ke mwatu asilika pe kilo baka kilangu baka kilo tata pasiana yu sutisha siria usitiwa uya tika muti aiye ti muti wa baka nzuki ni sioka ni sioka nani okulia hiyo
ngatingane kama tusu nangikala mitha ndatonsu kiite kumana kana be mwatu ndio kala ndiaiwa complain mwa kuma customer uyaone na miaka 6 ndiaiwa complain miaka 6 uyo ukutethetia na miaka 6 miaka nino wetie sio nanzuki na ukiwanzuki ukiwanzuki ni mbesa ukamba twese wako ukiwanzuki na ukiwanzuki wakamba niwo museo peke ndo kinge uwete kana okeka nino wete nakutabya kisio nina akite kwako numba kwako nina akite onene tika ini muono onumba yake ya mundu takwa ya bazu nina akite nina kitchen ona chonde ni ona master bedroom yeah yuni na kite nini somethetie ciana nacio bado no nitela ciaci itio lazima tulilikane aci twiso mpaka ukathea kibeti ngathea kibeti choni kithea yute kithea kwako kizocio gako nundu wa ukiwanzuki na nzuki ni kulia muyimu ithela ye ni without miatu piketano baatu nena miatu ta 30 mwatu mu mara mwatu mwe tutesa 5500 we lakini uyenda miatu mingi ni tunena ukoka tukanena na tukaeleana undu tukutea mwatu kwanzo wa museo ko umwe withela withia tukilitwa bandu ba wende yonesa ikahesabu okay utesa lakini no bathele muthenya muima utata ni bathela muthenya muima ukethia umuthi ni tutona umuthi une na okyo lakini the following chuma kilela kwani ndendo kama hizo zenzo kiara nzuki ni sini mokie methia uimiu wina nwisi we wa ng'ombe wa ng'ombe wakadagwa ng'ombe ni ukadagwa ati ni kwenda leu muthukumi ni kwenda muno uwekia mwatu na withi lobi uketela miena ukasioka musi ukathi ukatwa uketela ingi yani we spends ukambani ando makaithia nzuki ukesethia ando ni maithia nzuki muno ni ciathela ukesethia iba imundu ni ciathela iba ingi nzuki cithela nzuki nona nzuki wa mwatu tao mwatu usia wa usua usiana nzuki ukatilika ukalika mwatungi sikita usiana nzuki cithela na ni kulio kambani pe kwikundu kuta nzuki vandu popote ve muti ve nzuki na yuko la kuumui ta nzambani kana sombe kula kumu ukesethia bengo mala puwe kada raiva vandu popote ve muti kana vanda mete kana pe mundu noni a interview yulo wa wimi wake wanzuki azila kuoma ni wiki yake wo bute ikanyuke wo na pia akabanda tumalawi sethia ni toko kiuno vanda lakini ni asasi nitabasia mundu vandu popote ve muti muti usu nula ukana we mala lakini wisipe kabinda ukethia ni kumufyu yuwe thia ni kumufyu wiki yakiu wisipe binda kutuye kana ndu ile za muteni okamba especially kundu tasombe saidisu na saidi ingisi ya makwe ve sinu maasasia ona asungu ni maasasia no soba sia sugar solution ukasobya kiuki na sukali lakini ndia advice yano mekyo nondo ko kwitu wekyo at the end of the day we ya ukiwe na sukali nondo ti natural ko ni kilani advice yano ni time isu ni it is a very short time ni ukaeka vita ko kila weleka nikiwu na nzuki ni senda over 5 kilometers kumanda malana kila kindu yutu mina akwa metukivyo usio wa uki mwini wa mundu nikenda mukamba maneno walite kwe moki usio wa uki mwini wa mundu ukiwa nzuki ko lo ukiwa mundu ukiwa nzuki no soba sia tayu ebinda ya corona ni okwithia no mina kukoa no mina uthea yu ya kukoa no mina kukoa bado no musio kwa ciana siyumatwa no musio ni musio kwa ikonde ni situmika kusobia ikonde ona mauta ni matumiwa yuve be masabuni na mauta me usobwa na ukiwa nzuki ko uwe ni wesa ukiwa nzuki nini sawa ukiwa nzuki na no kutethe tipi no ndethe tipi ona nitwambia usobia mauta na masabuni ma ukiwa nzuki yusisi kamera yai uta musia isia yolo wa wimi kwa nzuki na umwadvise yolo akusobia myatu ni walite kwa nzuki kendo cha mzambuzo yumo sia kila tutonaeka ukamba tuime ukiwa nzuki usuni uimute na shida na kukwita ukamba kwitha ako kaukita withi ambemba sikana isaka nambosa ukiwa nzuki no wewe so tutethia na ukiwa tukaema tuamwite kila musi ukamba wina 500 twele odhiva asa ukethia asungu no moka mako ukiwito tuka export ukethia ithio akama ni tutona export ukethia
in big produce nondo ukiba ikilo cha kindu kiuma ukamba tona uma mana 5 nondo ukiuma kilo mana 5 na nondo mutongo TV ni abika bai mundu loko tsakuka ndu munanga keta waka deposit ya neto deposit anyway ndu molangila mbesa ni molangila ukaini ni muthoesia neza kwa thoa museo nondo mutongo TV ni ya kava kwitu ndo mutongo TV yabika mondo ni maseo mando ni masoba pa wapeta pa va Kenya Israel opposite kwa ma sister ni muvyamu ndo nene tufa mutongo TV asante na indi mwenda museisi yake kilungu cha Wia ne Wia va mutongo TV ngwata ni amukamba nita wa Steven Mwema ni muvyana ndano ndo akuseisi ya nitwa Useuvya myatu wa manandikana no wime myatu ukesethia withia nzuki na indi ndukwendeka kindu chochote wamina kwilila mwatubu wakubu wesakuka kuketha tona ne chuma chukite na kilungu taki lakini tuambothi mwoni tusiokethi na mutaalamu tunena nisi maundu ma biashara twethe